Hagani ka por ngan ruai yagani ka lembar ka ba as ba lai pheu ka ba no ruai sim ong si pai jong Jesu ranti barolang haba riu ka tu roya ka bangin tor sa parang Kresu kapten jong i ba don bortam siaga jing job thiau yang i unialam Hagani ka por ngasneu ban ai ngo yoblei ngayo ban ruai ka bang ampoi berkat hagani ka video rengkat bai kimi dikon haba yo lok sneu komen Handai ka bang don kam hi ban berkat mo ka ba ong daktin yung lay hawa don hajing tia ar yai wei in isim no bat yai wei in ino haban berkat namar daktin jong lay ka ong utaw bo ik hagado unyo ot ya ka babut handai utaw bo ik hagaban sim unyo ot ya ka bainong kajing imbom chukut na ki kalatia san andrew bat ka dakot ka ba pra ka ta ka ba sai bha kabag tinyong play ko. Tiga ni ka por ngan ruai. Nagamar kani ka jingruai ka baong si pai jong Jesu renti barolang habar riu katuroy yang intur sa. Dan kami ni katuroy kami yo ile si man ka por mo. Kabala riu yang i bang ide ban khot yang i. Dia kata ka bakhadu ngam pupat keren ya kata ka bu suong ha kata ka klimat dengan ong nek si keturun ka bakhandu ngabengi yo I ya kajing man ka por ka wa te ni por ngan rumai ni su chi pa jong Jesu enti barota ha riu keturun yang intur sapran Yesus ka jong Bagon warkan Jagin gotiyong Gangiun yalam Lakat makanang jur Laylay wakin ran Oh jagatan Jesu Kay maubasan Lakat makanang jur Laylay wakin Jagatan Jesu Kay maubasan Hajing siya riyaw Don kagampuan Uki baha berpiklan Dan siya'y kibaswan Man kasi terpori Dongin kenturan Jagatin katiyaw Yang inun yalam Lakat makanang jung Laylay wakin rano siya Yadang Jesu Kay maumasan Lakat makanang jung Laylay wakin rano Jagatam Jesu Kay maumasan Siapa tong inyantung Akal yang mutray Yalap yang kekostel Yai roha jingchan Hukum jauh menginlay Bainong ay kandang Syakiting katiyaw Yang iyon yalam Langit makanang dun Laylay wakin rano Jagatan Jesu Kay maubasan Langit makanang dun Laylay wakin rano Jagatan Jesu Kay maubasan Siapa itong inangtun Akal yang mutray Yalap yay kekostel Yay roha jingchan Hukum jong menginlay Bainong ay kandang Syakiting katiyaw Gangiun yalam Langit makanang jur Laylay wakin rano siya Yadang Jesu Kay maumasan Langit makanang jur Laylay
Yesus Dei mau baca Ublay kerku nirap langba kena kejar wajong Habangi peni hagani kapor Kajing kerku kabab hatang Kabangi nom tang haga jinglong do Kumong ketin yung blay ngin hadu kajinglong mensem Bani lam Ukpa ya kemi ya kikon Bat kemi ya ukpa Habangi don kajing teli kadai kabor Jong blay kamu yong Ini ya baik Utaw papan haga kerteng jong ay katakan lekin Ongga ketin yung blay Na Yonis Gospel Yonis Galnong kaba katsau Berkot kaba katsau Ulay kerku naga benda ka burom jong. Amen.